Na nombre di Tata, di Dio e Spirito Santo, gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios Tata, y comunión del Espíritu Santo sea con vos. Buenas noches, mi hermana en Cristo, y buon bini na nossa celebración de Santo Sacrificio de Misa. Rumana estimalaga nós confessar nós picanan pa nós por celebrar non manera tigno e misterio ng sagrado de nos fe. Mita confessar na Dios Todopoderoso e delante de tu aquí presente, come a peca masia tanto, pa pensamento e palabra, pa lo que me hace a quedar sin hacen, pa mi culpa, pa mi gran culpa, pe se me taruga la Virgen María, durang el Santo, y vos, mi hermana, de reza pa mi na Señor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por muestra misericordia, perdónanos picanan, y líbranos na vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Nuestra canta número 48. Gloria a Tata, nos Creador. Gloria a Cristo, nos Salvador. Gloria al Espíritu, Danos amor. Bendiciona, nos te adoramos, nos te glorificamos, nos te agradecemos, Pavo gloria grande, gloria a Tata, nos Creador, gloria a Cristo, nos Salvador. Gloria al Espíritu, nos amor. Abucuta quita picareca di mundo. Abucuta sinta na mangrece di Tata. Tieni piedad de nos redimento. Gloria a Tata, nos Creador. Gloria a Cristo, nos Salvador. Gloria al Espíritu, nos amor. Sobra bota santo, vosota Señor. Vosota altísimo Señor Jesucristo. Espíritu Santo, de gloria de nos Tata. Gloria a nos Creador, gloria a Cristo, nos Salvador, gloria al Espíritu, nos amor. Láganos rezan, Dios nos Tata, pa salva mundo, voy a sacrificar su vida riba cruz. Concédenos por gozo eternamente en cielo,
y salvación cu cruz de Cristo Jesús a 13 panos. Y sáquenos da pedibo, pa medio de Jesucristo buyo, y no Señor, que neta viva y reina cubo, de unidad de Espíritu Santo, y ta Dios dentro siglo de siglo nang. Lectura voor die boekie die number nang. De tempo aya e Israelita nang abahanan tent nang. I asali voor die zero di hor by den direction di lama Cora. Pa evitar e territorio di Edom. Na camine e pueblo abira impaciente. Nanga comienza queja contra el Señor y contra Moisés. Paquico, vos sacanos por Egipto, pa nos morir del desierto. Nos no tem pan ni agua, nos come maná de fada. E ora el Señor manda culebra venenoso riba el pueblo. E culebra nan amor de hopi israelita mata. El pueblo abai cerca Moisés y avisa. Nossa peca, do de queja contra o Senhor e contra vós. Ai, reza pede Senhor para quite culebra nan ei for de nós. E ora ei Moisés a reza para o pueblo. Senhor abise, traja culebra de bronze e peguei na palo. Tu restan com culebra nan venenoso a morde, e corriça e cara e culebra de bronze lo queda na vida. E ora ei Moisés atraja culebra de bronze e peguei na palo. Estan que culebra na venenoso a morde e com a risa cara o que culebra de bronze a queda na vida. Palavra de Deus. O refrão de Salmo está: no olvidar Dios su obra tan grande. No olvidar Dios su obra tan grande. Mi pueblo, escucha mi enseñanza. Pagatino na lo que me avisa. Me tabai abre mi boca pa les. Abre secreto nan de tempo nan antigo. No olvidar Dios su obra tan grande. E ora ela laga algum dinang muri e outro nang tura a busque, a convertir e puntra para Deus. E na acorda com Deus ta nang barranca, Deus Altíssimo nang Salvador. No olvidar Deus su obra nang grande. Ma kunang boca e lenga na asigi ganhe. Nang coração não tabata cerca de. Não a queda fiel na sua aliança. Não olvidar Deus sua obra tão grande. Mas estava senti compaixão. Ela perdonar não culpa e a queda sem caba com não. Cada viaja ela aguanta sua fúria e a queda sem baja sua rabia. Não olvidar Deus sua obra tão grande. Aleluya, 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 aleluya. Nós te adoramos, Cristo, e bendicionabo, pa sobra boa salva mundo cubo cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor sea convosco. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan.
Deng tempo ayang, Jesus sabi sa Nicodemo, niun hindi, no ayega di subibay cielo, ta solamente yu di hindi abahabini for di cielo. Manera Moises sahisay kulebra de bronze ribon istaka ding disyerto, asinatambi, misteral sa yu di hindi. Patur ko po ninang konfiansa ding jay, haya vida eterno, kuta ding jay. Pasobra Diyos estima mundo asina tantong, kuela duna su unikuyum, pator esnang kupone konfiansa di jay, nubay perdi, mahaya vida eterno. Diyos no amanda suyong na mundong pakon dina mundo. Sinong pasalba mundo pa medyo DJ. Rumanang palabra de Señor. Buonanotte, meromanan de Cristo. Rumanang promikui santo sacrificio de misa patras nos cuatera discutir tocante palabra alzamento y después hisamento. Pasobra mapuntra, kiko tayo diferensya entre palabra aquí, no? Kiko ta pasobra ding ebanghelyo na sa tende ko yan. Diyos amanda Moises, no? Paisa un culebra di bronze, no? Pero ora na sa papel tocante yu di hindi tabisa kutahalsa, no? So, minosa exactamente, kaya sa kita buong paboso pa kuminsa investiga, kiko tayo yung verdad tayo diferensya entre dos palabra ng aki. Rumanang awinos ta celebran halsamento, no? Di cruz, di Cristo. O siguro sa introduksyon, awitan bitay fiesta di triumfo di cruz. Boso sa kiko, kinga ko minsan fiesta ki, kuwata istorya, kinga deskubre cruz di Cristo. King Santa Elena. Santa Elena tabatay mama di Emperor de Constantinople, no? So, kuaanya tabata na anya 335. E después do de kunanga descubri e cruza que riba iluga na onda nanga descubri cruz Santa Elena di palanta un iglesia, no? Edificio, no? E después siguiente anya nang adidika iglesia ki na honor di Santa Cruz. Iglesia kita ke dati dia di awi ko nantayama the Church of the Sepulchre, no? So misa de sepulcro. O después di tanto anya na anya minatay kira sa siyeng 14 tabatingon invasion, no? De kunastayam the Persian invasions. Kunang ako krus aki. E después di tanto anya nang haya trobe krus aking na anya 329. Ku nang promibya ng adidika ismisaki 14 de September. E después di tanto anya na anya 629 nang dedika at trobe iglesia ki na honor di cruz. Kita pese iglesia hindi ata celebra no solamente tocante descubrimento, no tocante triunfo, ma tambi descubrimento di cruz aki. Isa kita storya kurtiko tocante comensamento di devotion aki na Santa Cruz. Rumanang
nostra lectura awinoci tatumafo di buki di number ng akin nos miram storia korti ko tayo tocante mientras ko Israelite ng tabatakan nando na disyerto iaya ng amurmura pasobra ng ibisa ko ng pakikuboso sakanos po di Hipto pamuri di Hamber edor ko ng amurmura kontra Moises e después kontra Diyos akastiga ng Diyos amanda ng bisa kulebra ng venenoso e uhupi din ng inberdad amuri. Ora ng aaripinte ng apili Diyos kambya ikastigo akim tapi si Diyos amanda e kulebra de bronze aki po de dingun stakam es nang kuamiram kutamiram ikrus aking ng tahaya sa nasyon. Imahin aki abera masya famoso. No? So, pasobra ng abera hopi impresiona pa Israelita ng te hasta isaki abera un manera on idolo panang. Tapi sa tempo de Rey Hezekiah e Mr. Destroy e bronze aki, serpiente de bronze aki, paibita. Ita manera ko nang taadora Diyos falso. Tapi isa kita poco istorya, pasobra nang tapensa kora nang tamira e krus aki, e bronze aki, nang tahaya sa nasyon. Ma'am, ding nos tempo nos takiri ko, e serpiente no e culebra, no aduna nang sa nasyon. Kaya aduna nang sa nasyon, sigur ta Diyos. No? Utma, ora nang tamiram, ikulebra de bronze aking, nang Mr. Pensa, tokante Diyos, ko amanda Moises, patra ikrus aking. Tapi sina final, itabata Diyos, ku kuranang. Owo ding nos Ebanghelyo, nos ting manera un komparasyon ku ake di promelektura nos ting un culebra de bronze puni ding un staka don pila di palo no nang hisa no awar sabi ko imeskos ko yu di Diyos Mr. Halsa tambe panos por haya salvasyon manera ko nos tamirang so ora nos tawak no ikrus aki, no? Nos tapensa. Kiko boso tapensa ora tamira Jesus riba krus aki. Kiko boso tapensa por me. Sufrimento. Kiko mas. Isa kita aparentemente isa kinotaon victoria. Isa un derrota, no? Pero isa abira y fuente y después causa de nuestra salvación. Pasobra na final, nos notamira solamente y pasión y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mana final nos por mira y amor grande de Dios pa cada uno de nos. Kuya amor akin, iladuna su vida enter pa nos por haya salvación. Tapi ding ika di Ebanghelyo di San Juan ilabisa ku Diyos stima mundo asina tanto kuel aduna su unico yu panos por haya salvación. Korde sakita ondi pila di Ebanghelyo ko masya pamo sobra nos tatende palabra 3:16 di San Juan, boso takod ako ipalabra ki that God so loved the world that He sent His only Son to save us. No? Diyos estima mundo asina tanto, kuela manda su unico yu. So akin nos pori parang kui inisiativa ta for the Diyos mes. Pa salvanos. Pa kikong, pa sobra Diyos ta estima nos asina tanto. Ma no solamente
nación, ¿no? Él estima el mundo entero. Dios estima no solamente es nan justo, ¿no? Y religioso, ma turgente, ¿no? Corda ahora nos mira un aguacero, y aguacero no solamente paes ng kotaresa, paes ng kotabaya si santo sacrificio de misa, ¿no? Y aguacero tabi pa y kriminal ng paladro ng tambi. Así na Diyos ta estima cada un de nos, sin ningún discriminación, sin ningún distinción, y también un amor sin fin, sin límite. Así na Diyos te estima nos. Pasay, Él manda su único Hijo. Si nos te sigue con palabra aquí, nos te mira aquí, y grandeza de amor de Diyos. Y te estima nos sin ningún condición. Así na Evangelio de San Juan tabi sa nos awe noche. Awar mi hermana ni Cristo, kiko tayo mensahe de celebration awe noche. Pasobra ta verdad, kuy Santa Cruz te simbolo, no? De nos religion. Santa Cruz ta cuida nos, sufrimiento, amor de nos Señor Jesucristo. Ma ding nos tempo ta poco i respect pa cruz aquí baja significativamente, no? Pa sobre nos timpupi biah nos tamira e cruz aquí, no pacoda nos tocante amor de Dios, ma ita solamente como un decoración, no? So nos permira e cruz aquí na diferente parte de nos comunidad, no? Na kas, na auto tambi, te hasta as a pendant, no? So, dignos necklace. Ma, isa kita mister, dunanos, cordanos, tocante presencia de Dios dignos vida. Isa que mister, cordanos constantemente, no? Tocante amor de Dios, pasalba cada un de nos. Isa que mister, cordanos, kunos mister, ten kurasing, pasigi lo que Jesús hace panos. Si nos te sigue con el Evangelio, quizás mañana o ya domingo, nos por tende de nos Evangelio, Jesús te visa, que si nos quiere vira, disciplinan duradero y verdadero de nos Señor Jesucristo, nos mister tuma nos cruz, ¿no? Y saque no tanifican, con nos mister sacrifica, nos utuma, sacrificio de dificultad de vida, tribulación, no isa kita un invitación para nos, para seguir ejemplo de Jesucristo, ejemplo aquí, con nos por estima, nos projemo na una manera concreto, diariamente de nos vida. Sumara mi cruz aking, kodanos kunos mister na prumilugam, hopi agradecido, pator ko Jesus ahasipanos, mara cruz aking, yudanos pasigi ejemplo de Jesucristo, mara cruz aking, kumpanyanos, danos proteksyon mientras konosta nakaminda, teasa nosta llega ka celestial. Laganos tur laan taparam, pa-intercession ng Deng su amo Diyos sabay asinalium, kuela manda su unico yung, pasera un alianza novo con nos, pese laganos resang,